ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೂಸಾ ಜಮೀರು ಇಂಡಿಯಾ ಮೆ ಕೊರವ ರಸ್ಮಿ ದತುರುಫುಳುಗ ಮುಹಿಮ್ಮು ಬಾಯತ ಕುರಿಯ ಗೆಂಗೊಸ್ವ ಮಿಹಾರ್ ಮಿವಣಿ ಕುರಿಯ ಗೆಂಗೊಸ್ವ ಮೀಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆ ಗೊತ್ತುಗ ಫೆಣಿಗೆನ್ ದಿಯೈ ದೆಗಮುಗೆ ದೆಮೆದುಗ ಬೇವಿ bilateral meeting meeting baabaf miwani new delhi ga mihunna itc moria hotel ga me hotel ga badalum bewmattaka foreign minister hotel wadanewum emunpana marhaba dannawa foni india ga external affairs minister jay shankar kam fahakolla adi hame hemme efahu bevi badal kurumuga degamuge safirunna adi is by wearing baver wadannevi efo baabaf mani degamuge meduge rasmi wahakata mi wahakata hogeves foreign ministry ga divarajya ga foreign ministry ga is beflunna adi hame hemme india ge external affairs ministry ge is befun wani baver wadagen fami ge turun rajyen india kanalwa funwa safira adi india indiya rajya kanalwa funwa safir wes mi baddal kurabun tawga wani baver wadagen faha kollen je mi baddal kurabun taka fahu foreign minister ge sharaf ga bebi menduru ge farik kollega india ge external affairs minister bebi menduru ge farik kollega emun panwani baver wadagen faka adi hame hemme minister mi datur fulu fettama fette viru wani fahaga kurabbafa mi datur fuluga hasagotega rajyega kuriyadda india sarkaru faratun kuriyagenda donehi adi hame hemme hilehi gotuga kuriyagenda mashrutan avasko rayitunnan ege faada libena gotaka kankan intizam korumataka mashwara kurabbanikam wani faha kurabba fenkamun miyadu mi bebi baddal kurabun taka fahu degamuge demeduga gulifawa bayane nerenekan faha kollan india foreign minister me koraba daturu fuluga emni ge kuriyan schedule bala dairu emni divirajyega india ga mehunna divirajyege embassy wadannawane adi hame hemme embassy ge muwazzafuna baddal kuruma fahu india divirajyege embassy dilli ga gam kurumattaka difawa bin ballawale muves eba himene efo india ga dirule divehi rayitunna asako vera dilli ga miule divehi dariwalunna adi ekeki beenun tahoga miule farataka divehinna baddal kuruma bani ham difa india ga vera new delhi nishan muhammad psm news